Ni, dan sa bisita ka. Padanak manin. O, nakapasyal ka man, mare. Nakumapay lang nakakuha Di ba, kwa, madamati meeting ti school. Kalpasin ka. Madama pa meeting ti eskwela. Dapat dararo dito. Panak kumapa lang mangibaga kanyan. Di kwa. Ti, Kwarta no. Mabalin ta. na-apel ano yung ti kwarta? Adi garud ka at napasubunak nga pagarud. Pasubunak nga ag-donate ali eskwela. Ag-donate ka tapos yutangan mas jay. Min kumaakap ba bayad damit lang kat no kwa. Asus, baka yung kurimenting iwan mo, Jane. Pag mimit niya ngayon, baka nung pabida ka man rin, Jane. Ki ang kulit maiwasan ka ta alang garud mit ano makilala da ka garud mit. Mga tilay, baga man yan, Jane. Mga talang iwan mo yun, mga mangigin so nga pinag-donate na ka man rin. Tapos sa tagutang ka man rin, di pag gatang mo di donate mo. Nyami dito ugali mo. Ki nyar ngay kapki na ibalikas ko garuti ko jayin de langan kwa anak nga gumatang ki. Nay bagat garudi jayin. Hindi bas iwasan may nga yung mga ano sa damit meeting. Pautangan nak kap winuhaan. Sermonan nak. Pautangan-tangan numaminsan, iwas-awasan basta tangang yung mga pabida ka loob mo. Kap, anak ka pa pautangan ni. Ani. Tata, Sermonan nak bitlaing haan latang kap para pag donatin da ka, reklamo kami lagayam. Naglayang ka nga gibagati donate mo daw sa reklamo ka. Nyabit tigas ta nga ugali.